Anet Charempa Mugabe or Director Programs Reproductive Health Uganda ebabigambireho omurukiko rw'okwebuuza abantu n'obukama bwa Tooro ahabw'enshonga eziri kuteganisa eminyeeto omu kyange kya Tooro obwo barikukora muri Fort Portal hamwe na Kabarore. Charempa nagira ngu abashaija nibo basingireyo okutweka abaana bakiri bato. Omukurwanisa teenage pregnancy, we have to work with the men. Abokuba abashaija nabo bakureka abaana babishiki batunga enda bataka kuzire emyaka 14, 15, 16, and then the girls drop out of school. Ore manager nagira ngu ebi nibikora aha project eya Health Happens Here eye kuza kumara emyaka 3 kandi kizireho ahabwo bingi bw'emishango eyo kutweka abaana bakiri bato oburwire obwa sirimu n'engashi munywenge omu kyange kya Tooro buri ahiguru. Tweka bino tukabi selectinga mu tukabichuzinga having looked at the statistics and indices in regard to the 4 areas I've mentioned. HIV is on the rise in these places, and tumanya teenage pregnancy rundi abana abakutunga enda zibetebondize bacyari bato nazo cases ziyongire muno mbichweka bitu bya Tooro. Tumanya ngu hano mu Fort Portal City tutungira obwira bwingi kurora ngo abana baitu n'abatalibanizibwa abandi batungenda bacyari bato abandi oburwaire no buraba buvairoho no burwanisibwa baitu tumanya ngu tuina kugumizamu ntutekaho emiringo nesira etali emnemu kurantugumizamu turwanisa oburwaire obu kurora abantu baitu baikara mu mezi. So tukimanya ngo kera Abaishiki omukama abambasada harulengo rwa UN we kurwanisa oburwaire bwa kagingo sirimu baitu aino bujunanizibwa obundi ko mukama wa Tooro. Abayetaba omurukiko ru bashobora habimwe habintu ebiri kuretaho ebizibu nkebi. Hano omubukama bwa Tooro abantu benagirize muno omukunyi wa marwa Abaishiki obujunanizibwa bubahoireho habwa amarwa bwire bwanyencyakara nusanga Abaishiki batuzire bali mu marwa ne banywa mu kikaro cyo gukora amaduka ne bakora amabara kana amabara ne bageyambisa okusera obwana obuto obwisiki obuto obwina amabere entomi nuko busikiriza abasigazi n'Abaishiki okwija kugura biye no kugura waragi kana abazira babo nabo nosanga ne baruga families ezitaine sente. So most of that times kirhamu habyosho ebikuleka omwana w'obwisiki atungenda kandi kirhamu habyosho kuleka abana b'obwojo baba n'abaishiki akwambenda koraki kubahereza akasente akatito akakozeke akaroho. Kurugerera Minister w'ebyeminyeto ahabo bukama bwa Tooro Nicholas Mugume obukama butandikireho entekateka ey'emyeto okuhinga omwani kokowa hamwe n'okutunga enkoko ekyakubasa kubaretera abagire ekyo kukora kugira ngo babure obwire bwo kuzomba bintu byokushisha amagara gabo. Tooro Kingdom Youth Economic Empowerment Project eyokurora ntugaba omwani kokowa anubwana bw'enkoko mu bukama bwa Tooro bwona tukatandika na phase yo kubanza omwana na kokowa gwagabwa baitu hati tuliyo tugombeka amaju mwenda mu masaza gona mwenda kurora ngo twateka ebyoma bikuturucho bwana bw'enkoko okuchondoza nukoreka ngu obuchweka 25 buri 10 ebyabishiki abari hagati y'emyaka 15 kuzari 19 nibo bari kutwara abakiri bato. Amakuru aga gasha kwa Justin Nyakisiki muri Fort Portal. Which is